Peit riunget Katholik na parish baratu kila shimentai ke jingle niam Tlai da kemensim ke basyong kun bat syong belai bala pelong hasnong Thadialong ha ke balawan poi ki riunget na keling kisnong keni kathan. Lazdangi ke jingle niam da ke jingker khu yi ki Tlai da usok belai John Michael Marbo bala bot sada ke procession Tlai ke bapin kenmau ye ke jingrung Jesu Kristus hanong ba Jerusalem da ke buram ke bakrau da ke basyong hauka dalot ubam pat judan ubasyong halor jong u. Kipai ba pat chinrang bat kentai kila siang dala ki jong ki jan kup halenti ya jong Jesu. Kat ba halaki kti kila kawe kemen da ki Tlai bat kitanak ding kat ba ki yok ban bat halaki kti hakata kasngi. Usok belai Michael Marbo bat usok belai job pertu kila penmenta ya kemas berkuat bat basyong kun syok mensim hakani kasngi. Ban penkut ya kini kasngi krau ha Khubor nok sengi la pelong ya ke Jingiaseng Ialap da ke Seng Rangbah Katholik. Hadin ke program penwai la penhiar kendau ya ke lama jong ke Seng Rangbah Katholik parish baratu. Kipai ringgit kila lit pas la ki ying kisem bagi snong kitau da ke mensim melung riu blai ban penkrek na ke benta ka tayo bekut ke pen kenmau jingrai penrem lam ler yu Jesu Kris da ke ba pen shitam bat sempat da ke ba pen ba da ke ding pena syadu ulung kalbari bat da ke basa nar pena bat yap that rong ban pen im yi kejat ben riu baro asla perthai. Henry ha kesengi ke balai, kesengi pas kau Jesu Kris ulami pat negi bayam bat ula jap tiau ya kejing yap. Bat ula penim bat penlat lut yang ngi barok negi tersim bat kejing tek merau jong kepop kesang. Lifestyle like single in the resort, the rights that lie in the drone, the cooling barok, and the important thing is like cook the essential barok. Pray.